izidlalele thina singaphonga uyifaka la thina sisebenza sesikhathi esikufunayo kuphela. Ayisangizolanga nje check it like that. Utuze nemali uhamba nentombi zakhe ayibo nini ncane ngeke nje sizwe ngani hayi zabarabarabaribiriba hayi zabarabarabaribiri ukuthi mimi ukuthi athanda ukudlala amalozi zina kangichaza oh ujame uyathanda ukudlala ungakwazi ukuthi ustress uhlizwe uyadlala awumzwanga mina ngitshela utawe ukuthi ngenzofaka ivesi kodwa azange nami ngimtshelile ukuthi amana ngikuproducere eyohani inkinga udlala ngathi uJamin wakwapost i-release nje wayiposta uthe makufika i-day of release wabe i-release ku-Facebook uJamin kule ngoma ekhona imnandi lapha imnandi ngesiyona zo wayirelease ku-Facebook wachiyana labantu Ngiyafuna step kanjani mina ngisondeza ipanel lilandelayo majensi. And I'm bringing in the next panel. Now uli again leni yambe. So mana ndipa. Hayi hayi ukhuluma lokho. Ngikhabile lela suka endleleni. Khuluma kakhulu nje. Lapho kumele ngiqale ngidinge ukuthi ngisebenzise. Manje ingoma kaSilanda liyani iblind liyana. So usukayidlala khasi? Kakhulu. Iblind liya ngoma nje. Wena wathi uJohn ukhona apha e-studio phela ingoma liyana ya master yimi la. Hayi Why ungayikhophile efonini yakho kwanza uyidlala offline? Yabona nje ngiyakhohlwa vele every time. Even album ngikaplo ngihlala ngikuyithatha ngaze ngihamba ngikhohlwa. Ngizoyicoba namhlanje. Ungayikhumbula. Lengoma lapho ukuthi abantu bayibona ukuthi yami ngangikho. Yeah. Ngana sezafika ama days ami okugeza ngeshower. Makuchisa so. Namvele ngiyilande injalo. Yes. Ngithi makuchisa so. Inkomo yakhona. Mina ngilayo manje inkomo. Ngilayo zokungama allergies okuningi. Mina ngila allergy vele besides. Ngilama sinus ke. Lawo futhi mina lawo but abangikhaya kabakwazi. But in the 33 years but abakwazi ukuthi nama-sign-ups. Yikho lapho zabona khona ukuthi yabona ukuba ngumntwana osesendal imiddle child. Ukuthi Liyenza into ezinhle ngithi lapho madoda. Tanka lile flavor yikes ale lapha nje. Ngidela la Joyce. Iplanka? Vele. I-best trap leyo nje.
Lena, just do it as best as you possibly can. The best shape and stress are nas. Ngani kuzomele angazi ukuthi iliphi i-broadband panel esizolidelela selithathathe lilokhuze iwulu. Kule panel uzomele selidelele silithathe liwulu. Because ekhoneni vele akwenzi ukuthi iwulu ishone. La manye la afiliwe la sharp. Kuthiwa yini? Kaso. Ganga ngimdala nginjalo.